Zdravo ljudi, danas počinje novosti Današnje su novosti tako što ću morati prekinuti snimanje Minecraft preživljavanje, nemodovano. Ono prvo koje sam počeo snimati gdje sam morao pisati u chatu. I naravno, možda nećete neko vrijeme vidjeti naše videe, zato jer još malo pa ćemo mi ići na jedno mjesto u Daruvar. A i tako, zato jer se malo želimo odboriti sad preko ljeta. No budem snimio još puno videa prije nego šta odemo za Daruvar. Ovo su bile današnje novosti i molim vas slušajte sljedeće novosti ako ih bude bile. Pozdrav!